nibyo mugire ibihe byiza mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Amakuru avuga yuko abo mu mutwe twashimwe na 23 bari guhungira ubwayi mu Kigunda. Kubera iki? Kubwize impamvu turaza kubigarukaho. Ni mu gihe kuri ubu M23 ubwo yavaga muri bimwe mu bice bikomeje kugenda biberamo imirwano yaje guhungira n'ubundi mu myanya nayo irimo urugamba rutoroshye cyane cyangwa se irimo imirwano itoroshye cyane nkuko amakuru arimo agenda atugeraho. M23 rero byaje kwigendekera bite? Izi nyeshyamba ku munsi w'ejo tariki 27 zaje kuva muri tumwe mu duce zari zimaze iminsi zigenzura ahitwa Kaziba berekeza Nyangezi Bukavu. Muri iki cyerekezo berekejemo n'ubundi bagezemo basanga naho bavuye naho bagiye, kuko ibi ni ibice n'ubundi byamaze kuzengurukwa n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kuba bakwigarurira. Ni mu gihe kandi nanone mu makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, amakuru aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kohereza itsinda ry'ingabo n'abasirikare bagomba gukorana n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bikorwa byo gutanga imyitozo ihambaye kuri iki gisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'indi mikoranire igiye itandukanye izaba hagati y'ibihugu byombi. Uku kukaba ugutsinda ndetse no gutsindwa ku ruhande rumwe ndetse n'urundi. Kubera iki? Abenshi baravuga bati ni gute igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeye mu by'ukuri gifite imbaraga yaba ari cyo cyahawe aya mahirwe yo kuba kigiye kwakira ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zigiye kuba zagifasha. Ibi biragaragaza ugutsinda kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zigaragaza ko ziri mu ruhande rw'iki gihugu. Ibyo turaza kubigarukaho. Ni mu gihe icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye cyatowe mu ntangiriro z'umwaka 2025 gifite nimero 2473 kivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo zigomba kuhava byihuse, ndetse kandi nanone n'abarwanyi ba M23 bagahita bahagarika imirwano. Cyongeye kwibutswa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu gisaba umuryango w'abibumbye kwita kuri iki cyemezo ndetse n'imyanzuro yafashwe icyo gihe hagakurikizwa uburyo rero byari byateguwe. Ni ukuvuga ngo uburyo ki izi nyeshyamba zigomba guhagarika iyo mirwano. Mu yandi makuru, ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Tanganyika byasubukuwe. Ibi bikaba byakozwe ku munsi w'ejo kwa kabiri ubwo byari ku itariki 27 Mutarama, nyuma y'amezi hafi abiri byari byarahagaritswe bitewe n'iyigarurirwa rya Uvira n'inyeshyamba za M23. Iki cyemezo cyatangajwe na guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi, gishyirwa mu bikorwa n'umuyobozi w'aka karere ka Fizi Ami Karonji Badibanga. Aya makuru turaza kuba twayagarukaho, nayo turareba inyungu abaturage bafitemo uburyo biri gukorwa ndetse nuko bizajya bikorwa. No kuvuga ingendo u Rwanda rwatangije inzira y'ubukemurampaka ku Bwongereza ku masezerano yahagaritswe ajyanye n'abimukira. Ni ukuvuga ngo uburyo biri gusobanurwa, u Rwanda rusa nkaho rwashoje ibirego kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abongereza. Sinzi impamvu turi kugaruka kuri Amerika cyane. Kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abongereza zerutse guhagarika umushinga wari uri hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza wavugaga ko ari abimukira bagomba kwimurwa bakazanwa mu Rwanda. Uyu mushinga rero waje guhagarikwa. Ubu uruhande rwa Leta y'u Rwanda rukaba rwagaragaje ko rufite gahunda yo gufata ikirego cyabo bakaba mu by'ukuri bagitanga. Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragerageza kubahirizwa, ndetse nanibaza cyane uko bizagendekera bamwe mu bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi barizwa mu mitwe y'inyeshyamba mu by'ukuri mu gihe baramuka bafashwe. Kubera iki? Nuko n'ubundi kuri tariki ya 27 Mutarama ku munsi w'ejo urubanza rwa Lieutenant General Philemon Yava Irunga wahoze ari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare Trazone the Defense rwagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rwongera gusubukurwa. Turareba uko byari byifashe, ibyaranze rero cyangwa se n'ibyavuzwe mbere y'uko urubanza rugera. Ni ubutabera rero nabwo bukomeje gushyigikirwa ndetse no gukorwa
mu buryo bwose bushoboka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ubona ko iki gihugu cyahagurukiye ikijyanye n'ubutabera, by'umwihariko mu basirikare bakuru ndetse no mu basirikare bato. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, turareba kuri Lieutenant General Constantin Ndima, General Major Sylvain Ekenge, General Brigadier Evariste Mwehurumbu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagiye babarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kugeza kuri ubu ngubu bikavuga ko bari imbere mu by'ukuri ya Nyundo cyangwa se y'umucamanza kugira ngo baburanishwe ku byaha bigiye bitandukanye bagenda bakurikiranwaho cyangwa se bavugwaho. Ayo makuru yose nayo tujye kuba twarebera hamwe. Nibutsa abantu mutarakanda subscribe kuri John Info hano nyine kuba mwabikora. Abamaze kubikora, ibitekerezo byanyu, inyunganizi nabyo birakenewe, like ndetse na share kugira ngo abandi benshi babashe kuba batubona. Muraza no kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp aho dushyiramo video ndetse n'amafoto zo bikomeje kugenda biba. Nk'ubu Guy Kabombo Mudomvayita yagiriye uruzinduko rwamaze iminsi 2024 na 2026 i Cairo mu Misiri, hagati yo guteza imbere imikoranire y'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Ayo nayo amakuru tuba twagiye mu by'ukuri guhereza. Ubwo rero reka tube twakwanzika twimatura tudandusha tureba uko ibintu byifashe. Turatangira kubijyanye n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Inyeshyamba za M23 biravuga ko zavuye Kaziba zerekeza Nyangezi Bukavu. Kubera iki? Kubwize mpamvu. Kaziba tariki 27 Mutarama 2026 inyeshyamba z'umutwe wa M23 zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bivugwa ngo zishyigikira izi nyeshyamba zari zamaze iminsi zikora muri aka gace ka Kaziba muri teritwari wa Lungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Zavuye muri ako karere kuwa kabiri tariki 27 Mutarama ahashyira mu masaha mu gitondo. Amakuru aturuka ku baturage n'inzego zibanze avuga ko izo nyeshyamba zagutse mu masaha mu gitondo zerekeza mu gace ka Nyangezi mu nzira ijya mu mujyi wa Bukavu. Iryo yimuka ryateye impungenge mu baturage benshi batinya ko rishobora gutuma umutekano urushaho kuzamba muri ako gace kamaze igihe kabangamiwe n'intambara. Abaturage bo mu karere ka Kaziba bavuga ko mbere yo kuva muri ako gace inyeshyamba za M23 zakoze igenzura rikomeye, zimwe mu modoka n'abantu byarahagaritswe. Ibintu byatumye abaturage benshi bahunga berekeza mu bice bibarizwa hafi na Uvira ndetse na Warungu mu rwego rwo kuramira ndetse no gucunga umutekano wabo ko utahungabanwa. Kugeza ubu ariko nta tangazo rirambuye ryatangajwe n'inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mpamvu nyakuri y'iri yimuka, ariko abasesenguzi bavuga ko rishobora kuba rifitanye isano n'ingabo nshya za gisirikare cyangwa gutegura ibitero bishya mu bice bikikije umujyi wa Bukavu. Bikaba rero bizaba bifitanye isano, abenshi bagiye babitekereza cyangwa se babitangaho ibitekerezo. Noneho tukiva rero kubijyanye n'aya makuru avugwa Kaziba ndetse kugeza no mu bindi bice bya Nyangezi na Bukavu. Bukavu umujyi usumbirijwe kugeza uyu munsi nyuma ya Uvira. Reka tunyarukire no mu yandi makuru akomeye cyane. Dusubire inyuma gato tukiri muri ntara Kivu y'Amajyepfo, twerekeze mu mazi. Gusubukura ibikorwa byo mu kiyaga cya Tanganyika nyuma y'uko M23 ivuye rero muri uyu mujyi ukagarukamo uruhande rwa guverinoma. Ubu ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bifungurwa. Gusubukura ibikorwa byo mu kiyaga cya Tanganyika nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira byakozwe bite cyangwa se byaranzwe n'izihe gahunda? Nibyo tugiye kugarukaho. Ubu tariki 28, inkuru nziza ku batuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakora ibijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi. Niba utabura kandi urahaha cyangwa se ukenera ibiturutse ku isoko. Ubu amakuru avuga ko ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Tanganyika byasubukuwe kuwa kabiri tariki 24 Mutarama 2026 nyuma y'amezi hafi abiri byari byarahagaritse bitewe n'iyagurwa rya Uvira n'inyeshyamba za M23. Iki cyemezo cyatangajwe na guverineri w'intara Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi, gishyirwa mu bikorwa n'umuyobozi w'akarere ka Fizi Ami Kalonji Badibanga, agaragaza ko ubu tariki 27 aribwo bikorwa byakozwe. Kugeza rero kuri tariki 28 nizera ko ibikorwa byasubukuye. Ubu ubucuruzi bwose bukorerwa mu kiyaga bwemere kongera gukora hagati ya Uvira, Fizi na Krembe ndetse no hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bikikije birimo Burundi, Tanzania ndetse na Zambia nk'uko abayobozi babivuga.
iki cyemezo kigamije gufasha abaturage bari bamaze igihe kirekire babangamiwe n'intambara ndetse no gusubiza ubuzima mu bukungu bw'ubucuruzi bwari bwarahungabanye ku buryo bukomeye cyane. Umuyobozi w'akarere ka Fizi yibukije ko guhagarika izi ngendo zo mu kiyaga byari byarafashwe hagamijwe kwirinda abarwanyi ba M23 bacengeraga mu turere twa Fizi na Crimée binyuze mu mazi. Uyu munsi tariki 27 Mutarama niko yavuze, yagize ati uyu munsi tariki 27 Mutarama ndatangaje ku mugaragaro ko ibikorwa byose by'ubucuruzi bikorerwa mu kiyaga cya Tanganyika byongeye gufungurwa. Ni amagambo ya Jacques Purusi. Amato ndetse n'ubwato bitwara abantu n'ibintu ibicuruzwa byemerewe kongera kugenda nta nkomyi hafi ya Crimée ndetse na Uvira Fizi ndetse na Fizi Crimée ndetse no kuva muri Fizi berekeza Zambia, Tanzania n'u Burundi. Ngo izo ngendo zose zigomba gukorwa. Nubwo bimeze bityo, Guverineri Purusi yasabye inzego z'umutekano ziri ku mipaka no ku byambu byo mu kiyaga gukomeza kuba maso cyane nk'uko byemezwa ubuyobozi bwa Fizi. Ihuriro M23 rigifite ubushobozi bwo kugaba ibitero bitunguranye igihe icyo ari cyo cyose. Hakabaho gusaba ubuyobozi ko bigomba kuba byakorwaho ubusobanuro bwimbitse. Rero icyo bisobanuye ku baturage, gusubukura ibikorwa byo mu kiyaga cya Tanganyika ni inkuru nziza cyane ku baturage bo muri Uvira, Fizi na Crimée, kuko benshi muri bo babeshejweho n'uburobyi ndetse ubwikorezi bwo mu nzira n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Igihe ibi bikorwa byari byarahagaritswe, ibiciro by'ibiribwa byari byarazamutse, amafaranga arabura, ubukene burushaho kwiyongera. Ariko ubu aho ibi byongeye gusubukurirwa, abaturage baragaragaza ko bashaka kuba bafite icyizere ndetse n'umutima w'uko ibintu bishobora kuba byahinduka. Akamaro k'iki kiyaga rero ku bukungu rusange, iki kiyaga cya Tanganyika ku bukungu ni inshingano y'ubukungu bw'intara, gihuza Kongo n'ibihugu bituranye. Gusubukura ingendo bisobanuye kongera kwinjiza amafaranga mu bukungu bw'igihugu, korohereza ubucuruzi mpuzamahanga, kongera imirimo ku rubyiruko ndetse n'abikorera. Hari impamvu umutekano ukomeje gushyirwamo ingufu. Nubwo M23 avuye muri Uvira, ibyago ntibirashira burundu. Imitwe yitwaje intwaro imenyereweho gukoresha amayeri yo gucengera mu bice byayirukanwemo. Niyo mpamvu inzego z'umutekano zisabwa gukurikirana neza amato, abagenzi n'ibicuruzwa batwara. Icyo bivuze ku rwego rwa politike n'umutekano, ngo iki cyemezo kigaragaza ko leta ya Kongo ishaka gusubiza ubuzima mu buryo busanzwe mu bice byari byarafashwe n'intambara, ariko ikanagaragaza ko amahoro ataraba arambye. Ni intambwe iganisha ku gusana ubukungu, ariko ikeneye guherekezwa n'ingamba zikomeye zo kurinda cyangwa se kwirindira umutekano. Ibi nabyo ni ibyerekanwa cyangwa se ni ibigaragazwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru rero yandi akomeje kugenda asirikira hirya no hino, ngira ngo twabigarukaho nabyo, ni leta y'u Rwanda. U Rwanda rwatangije inzira y'ubukemurampaka ku Bwongereza ku masezerano yahagaritswe ajyanye n'abimukira. I Kigali ku itariki 27 Mutarama 2025, leta y'u Rwanda yatangaje ko yatangije ku mugaragaro inzira y'ubukemurampaka arbitration ku Bwongereza nyuma y'uko aya masezerano ajyanye n'ubufatanye mu byo kwakira ndetse no kwimurira abimukira ahagaritswe ku ruhande rw'Ubwongereza. Nkuko byatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ku itariki 24 Ugushyingo 2025, u Rwanda rwashyikirije urukiko mpuzamahanga rw'ubukemurampaka icyo bita Permanent Court of Arbitration inyandiko isaba ko habaho ubukemurampaka kuko hashingiwe ku ngingo ya 22 y'amasezerano yasinywe mu Bwongereza ajyanye n'ubufatanye mu by'imibereho n'iterambere ry'ubukungu ndetse n'abimukira. Aya masezerano yari yatangijwe ku busabe bw'Ubwongereza agamije gukumira ingendo z'abimukira zishyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse no kugabanya impamvu z'ihungabana ry'imibereho ituma habaho kwimuka kw'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amasezerano yinjiye mu bikorwa ku itariki 25 Mutarama
2024. Ni amasezerano amaze igihe kinini cyane cyangwa se agiye kumara igihe kinini, ariko rero hakaba hasabwa ko mu by'ukuri hagira igikorwa. Mu Gushyingo 2024 Ubwongereza bwasabye u Rwanda kureka kwakira amafaranga miliyoni 50 z'amapawundi yagombaga gutangwa muri Mata 2024 no muri Mata 2026, buvuga ko byari bitewe n'uko ayo masezerano yari agiye guhagarikwa. U Rwanda rwagaragaje ko rwari rwiteguye kwemera iyo gahunda mu gihe amasezerano yahagarikwa ku mugaragaro, ariko hakabaho ibiganiro bishya ku bijyanye n'amafaranga. Ibyo biganiro ntibyigeze biba, bituma amafaranga akomeza gufatwa nk'ayagomba gutungwa cyangwa se gufasha. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko idafite gahunda yo gutanga andi mafaranga ayo masezerano ashingiyeho, ndetse ko iteguye gushyira mu bikorwa inshingano zo kwakira bamwe mu mpunzi zifite intege nke ziri mu Rwanda. U Rwanda rwatangaje ku mbaraga rwakoresheje ko hagire igihinduka ku ruhande rw'Ubwongereza zose mu by'ukuri zaba imfabusa. Mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana, leta y'Ubwongereza yatangaje ko idafite gahunda yo gutanga andi mafaranga. Nyuma gato yo gusubiza inyandiko y'u Rwanda isaba ubukemurampaka, Ubwongereza bwamenyesheje u Rwanda ko bwahagaritse ayo masezerano burundu. Ibyo guhagarika bizatangira gukurikizwa ku itariki 13 Werurwe 2026 hashingiwe ku biteganwa n'amasezerano ubwabyo. Yego, nubwo tutakiyakorera ku mugaragaro, ati dukomeza kubona amakuru anyuze mu miyoboro yacu. Aya makuru ngo agomba ugomba kuyakira witonze, ngo ariko hari amasoko menshi ahuriza ku kuba ibikorwa by'ubucukuzi bikomeje irubaya bitari bitangaje mu gihe hari intambara. Igitangazamakuru cyabajije ati ese ibikorwa by'ubucukuzi byiyongereye nyuma y'uko M23 ifasha ako gace? Yagize ati biragoye kuvuga ko byiyongereye. Ubucukuzi irubaya ndetse no muri Masisi bwahoze buri hejuru kuva kera. Iyo nta bugenzuzi bari hafi, urwego rw'ibikorwa rushobora guhindagurika cyane, ariko amakuru amwe namwe yerekana ko ibikorwa bikomeje kuba byinshi hafi ya rubaya, bigashyira igitutu gikomeye ku miyoboro y'ubucuruzi biboneye, harimo no mu bihugu bihana imbibi. Ati mubona se ko ubucuruzi bwa magendu bwiyongereye? Ibi ni byabajijwe uyu mugabo n'igitangazamakuru RFI. Yagize ati yego, ihagarikwa ry'ibikorwa byacu mu bice bimwe ntibisobanura ko ubucukuzi bwahagaze, ahubwo byongereye ibyago by'uburiganya. Twabonye kandi dukusanya ibimenyetso byabwo, cyane cyane mu kohereza amabuye mu bihugu bihana imbibi mu Rwanda, nko mu Rwanda. Imibare yacu y'imbere mu gihugu ku musaruro w'amabuye yakurikiranwe mu Rwanda yagumye ihagaze neza mu 2025, ariko imibare mpuzamahanga igaragaza izamuka rikomeye ry'ibitumizwa bya tantari bivuye mu Rwanda. Ngo ibi byemeza ko hari ibyago bifatika by'uburiganya, kandi bigashyira ikibazo kwishyirwa mu bikorwa ritaringaniye ry'amabwiriza yo gukurikirana inkomoko y'amabuye ndetse no kwitwararika mu bucuruzi. RFI ikomeza ibaza iti mutinya ko imbaraga zakozwe mu bucuruzi buboneye zishobora gusubira inyuma? Ati yego rwose, iyo hari abubahiriza amahame abandi ntibayubahirize bitanga ubutumwa bubi. Ibi bishobora gutesha agaciro imyaka igera kuri 15 y'imbaraga zo gusukura imiyoboro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gusubiza inyuma intambwe yari imaze guterwa. Ati se mufite imikoranire ya M23? Agira ati oya, nta mikoranire dufitanye nabo. Mu gihe cyose ako gace kakigenzurwa na M23, gusubukurwa ibikorwa mu buryo bufatika ntibishoboka. Ni ngombwa kuzirikana imiterere yaho imiryango icukura amabuye mu buryo bw'ubukorikori imaze imyaka myinshi rubaya. Nta mushinga ushobora gutsinda utabashije kubigiramo uruhare ndetse no kwita kuri ubwo butandukanye bw'ubufatanyabikorwa. RFI yakomeje imubaza ati mubona mute urutonde rw'imitungo y'ubucukuzi rwoherejwe Kinshasa ndetse ni Washington? Ati porogaramu yacu ikora gusa ku mabuye y'ubwoko butatu, ntabwo dukurikirana by'umwihariko cobalt, lithium cyangwa se zahabu, ariko ihame ni rimwe, nta mushinga w'ubukungu ushobora gutsinda utubahirije inshingano zo kwitwararika, inshingano zo kubazwa ibyo ukora ndetse n'uruhare rw'imiryango yaho. Ati hagomba kuba ubufatanye bw'ubukungu impande zo mu myaka 15 ishize. Uburyo dukoresha bwerekanye ko guhuza ishoramari ry'ubukungu, kwinjiza imiryango icukura mu buryo bw'ubukorikori n'umutekano bihamya bigira ingaruka nziza.
harimo no kugabanya ihohoterwa n'amakimbirane y'umushinga uwo ari wo wose ugomba gushyira izo ngingo mu bikorwa kuva utangiye. Aya ni amagambo rero akubiye mu itangazamakuru RFI agaruka ku bikomeje kujya mbere. Warika rero naho twerekejeyo tukiri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ati kwicwa k'umukuru w'umudugudu aho bita Bushani hafi ya Kashebere mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23, ibi byamaganwe n'abaturage